بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Di pagi hari ini kita mulai mengkaji kitab Bughiyatul Talib Al-Mubtadi min Adillati Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekhul Fadil Abu Malik Ahmad Ibnu Ali Ibnu Musanna Al-Qufaili Ar-Riyashi hafizahullah ta'ala. Penulis buku ini Syekh Abu Malik Ar-Riyashi min Tullabi Syekh Muqbil, min Kudama Tullabi Syekh Muqbil. Beliau dulu mudarris di Darul Hadis Dammaj, ilmu mustalah dan bidang-bidang yang lain. Juga beliau mengajar di Darul Hadis Ma'bar. Adapun sekarang beliau domisili di Sana'a, tinggalnya di kota Sana'a, Yaman. Pada umrah beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah sempat ketemu dengan beliau di Masjidil Haram, ya. Beliau mengabarkan kepada ana sedang mengumpulkan nuskha Al-Ajurri, dan insyaallah nanti akan keluar cetakan nuskha tahqiq beliau dari kitab Syariah karya Al-Imam Al-Ajurri, ya. Adapun yang sekarang sudah dicetak, sudah terbit, sudah cetak Ramadan kemarin di Beirut, yaitu tahqiq terhadap kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dengan cetakan baru dan takhrij yang baru. Kalau dulu beliau punya yang ketika di Yaman, namun yang lama. Sekarang beliau revisi lagi dan keluar dengan cetakan baru, Tab'ah Darun Nasihah. Dan juga insyaallah ta'ala beliau sempat bilang ketika umrah itu, beliau lagi nyusun ta'liq dan syarah dari kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Ta'liq dan syarah dari Syarh Sunnah Al-Barbahari. Insyaallah bisa keluar buku tersebut, ya. Dan juga yang mungkin akan terjadi ralat juga revisi cetakan terbaru, yaitu kitab Fatwa Al-Hamawiyah. Fatwa Al-Hamawiyah ta'liq beliau, ada yang lama, mungkin akan keluar juga yang baru. Kemarin beliau ngabari nanti insyaallah akan masuk kota Madinah untuk cetakan terbaru Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ta'liq dari beliau. Kalau ada yang ingin ngambil sanad kitab dengan beliau, beliau cuma mempersyaratkan kirimkan rekaman audio, bacakan kitab tersebut dan kirimkan rekaman beliau, nanti dikeluarkan sanad oleh beliau. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi al-ghur al-mayamin wa sallama tasliman katsira mazida. Amma ba'du. Falamma yassarallahu azza wa jalla lana bimannihi wa karamihi tadrisa ikhwanina min talabatil ilmi. Lihat di sini Syekh Abu Malik Ar-Riyashi hafizahullah ta'ala menyebutkan apa? Bahwasanya beliau pernah mengajarkan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li muallifi al-Imam Al-Allama Al-Mujaddid Muhaddits Diyar Asy-Syamiyah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kami untuk mengajarkan kitab sifat salat Nabi kepada para penuntut ilmu, beliau mengatakan, di mana diajarkan? Fi madrasati Daril Hadis Al-Khairiyah bi qaryati Dammaj. Diajarkan kapan? Di Darul Hadis Dammaj. Jadi beliau menceritakan bahwasanya dulu beliau pernah mengajarkan sifat salat Nabi di Darul Hadis Dammaj. Harasahallahu ta'ala wa zadaha syarafan wa izzan wa man assasaha. Wa dzalika fis sanawat Nah, ini tadi
tahun 1422, 1423, 1425. Ya. Sanata alfain wa arba'mi'ah wa ithnai wa ishrin. Kemudian salasa wa ishrin, kemudian khamsa wa ishrin. Sekitar berapa? 20 tahun yang lalu ya. Wa qad kana ba'du ikhwanina min talabatil ilmi yuhibbu an yahfaz ahadits hadzal kitab. Sebagian talabatul ilm ingin menghafalnya. Illa annahu asur alaihim. Namun agak berat bagi mereka, susah. Li taqti'i muallifi li ahadithi. Dikarenakan muallif yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memotong hadis-hadisnya tadi, bukan sempurna. Wali adami dzikri sahabi, dan juga dalam sifat salat Nabi tidak disebutkan sahabatnya. Fatalaba minni ba'du ikhwanina an ufrida lahum ahadits hadzal kitab al-mubarak. Sebagian teman-teman dari kalangan para penuntut ilmu menginginkan dariku untuk menyendirikan dalam suatu kitab. Ala taraqati al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fi kitabi Bulughul Maram fastahsantu hadzal amal lima fihi minan naf'i li ikhwanina wa li kaunihi khidmatan lis sunnah an-nabawiyyah ala sahibiha afdalu as-salati wa atammu taslim wa qad rattabtuhu ala abwab sifatis salat lil 'allama al-Albani li'annahu asluhu. Jelas ya? Intinya sebagian penuntut ilmu menginginkan disendirikan hadisnya, ya, tapi dilengkapi. Akhirnya beliau susun. Summa inni qad la altazim fi ba'd al-ahadits bi ikhrajiha bi lafziha. Namun kata beliau, terkadang pada sebagian hadis aku tidak mengeluarkannya secara lafaz. Wa aidan fa inni qad zidtu alai ahadits lam yadhkurha al-alama al-Albani lima ra'aitu min al-fa'idah fi dzalik. Dan terkadang aku tambahi, walaupun tidak ada dalam sifat salat Nabi, aku tambahi karena ada faedah. Wa qad bayyantu fi aqibi kulli haditsin man akhrajahu min al-a'immah. Kemudian ku sertai di ujung hadis itu masing-masing ulama yang mengeluarkannya. Li iradatin nashi lillahi subhanahu wa ta'ala wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Wa qad sammaituhu baghyatut talib al-mubtadi min adillati sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa as'alullaha ta'ala bi 'izzati wa jalalihi ayan fa'ani bihi wa jami'al muslimin wa yaj'ala 'amali lahu khalisan wa alla yaj'alahu wabalan 'alaina. Wabal itu musibah artinya ya. Ya, aku memohon kepada Allah agar dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepadaku dengan buku ini dan juga kepada seluruh kaum muslimin, serta menjadikan amalanku adalah tulus mengharapkan wajahnya, serta aku memohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan buku ini sebagai musibah bagi kita. Wa as'aluhu ayyuwaffiqana lil amal bima fihi 'ala al-wajhi alladhi yurdihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi. Faedah. An Tariq ibni Ashyam al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Tariq ibnu Ashyam al-Ashja'i beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aslama ar-rajul kana awwalu ma yu'allimuna as-salah aw qala 'allamahu as-salah. Hadza haditsun sahih. Lihat, kata Tariq ibnu Ashyam, beliau mengatakan dulu Rasul apabila ada yang masuk Islam, maka perkara yang pertama kali beliau ajarkan kepada kami adalah salat. Itu perkara yang pertama kali diajarkan oleh Rasul adalah salat. Dulu kalau ada orang masuk Islam, perkara apa yang pertama kali dipelajari? Salat. Sekarang apa kira-kira Pak Roni kalau orang baru ngaji, apakah belajar salat? Nah, ada Yubin. Yang belajar sekarang lebih semangat. Kalau ada fikih kontemporer, ada fikih ini jual beli segala macam. Lah, belajar fikih, jual beli segala macam, luar biasa, dalam dan tingginya, masih tidak kaya-kaya juga. Salat berantakan. Ya, saya ikhwan, anak katakan, anak umroh kemarin. Setelah saya umroh, ada ikhwan bilang, sudah Ustaz anak tahallul, kan cukup 3 Ustaz. 1, 2, 3 aja, ambil 3 potong. Maksudnya 3 potong tuh. Kurang belajar, kurang pengajian. Belajar di mana tuh 3 potong Pak Roni?
Nah, cukur. Belum tahallul antum. Mana ada 3 potong seperti itu tadi? Faham untuk 3 potong? Ini misalnya rambut pada ambil dipotong sini 1, potong sini 2. Tapi ini 3, selesai lalu. Fikih dari mana ini tadi? Ya. Kurang pengajian itu. Itu akibat kurang pengajian. Ya. Nah, ngomong enggak kayak gitu. Harus semuanya itu diratakan. Itu 3 potong. Nah, ini pentingnya ikhwan. Ya. Antum khususnya ikhwan-ikhwan, teman-teman yang baru hijrah. Maksudnya itu baru mau belajar. Carilah pengajian-pengajian untuk pembelajaran sholat, baca bagaimana sholat yang baik dan benar, zikir yang baik dan benar. Lihat di kalangan salaf, mereka kalau baru masuk Islam, yang pertama kali mereka pelajari adalah salat. Akhrajahu Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah ta'ala wa Abu Qasim At-Tabrani rahimahullah ta'ala fil Kabir. Jelas? Nah. Ya ikhwan, ini bukan pembahasan kita itu nginti pada fikihnya. Kita baca ini lebih cepat dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqbalul Ka'bah. Istiqbal al-Ka'bah, ngadap ke arah Ka'bah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jelas artinya ya ikhwan? Ya. Ini ayat perintah untuk menghadap ke arah syatrul masjidil haram, arah masjidil haram. Qauluhu syatrul masjidil haram yakni nahwahu, yang penting ke arah. Difahami? Nahwa al masjidil haram. Jadi kayak kita ini, yang penting arah ke masjidil haram. Mana sana? Agak miring-miring dikit, tidak masalah. Yang diinginkan adalah nahwa masjidil haram. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, palingkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Antum mau di Indonesia, mau di Jawa, mau di Malaysia, mau di Yaman, yang penting arahnya kemana? Masjidil Haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musi salatahu, atau di sini disebutkan lil musi'i salatihi. Mungkin wallahu alam ya, sebatas ilmu yang anda tahu, mungkin kurang tepat kalau salatihi. Yang lebih tepat apa? Salatahu. Ya itu ya. Hah? Kalau dibuang alif lam, limusi salatihi. Ya bisa. Tapi ada alif lam di sini misalnya. Salatahu ya. Ya, kalau alif lamnya dibuang bisa dia limusi salatihi. Karena ada alif lam lil musi salatahu. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblatah fakabbir, muttafaqun alaih. Hadis ma'ruf ya. Kenapa ana pilih ini bukan buku yang lain? Karena hadisnya ma'ruf. Enggak lagi, kadang enggak perlu ana terjemahkan panjang lebar lagi. Ya, hadisnya ma'ruf. An Rifa'ai bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musi' salatahu idza aradta tusalli fatawadda fa ahsin wudu'aka thumma istaqbilil qiblata thumma kabbir. Hadza haditsun hasanun akhrajahu Ahmad. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala dhahri rahilati an-nawafil fi kulli jihatin. Hadza haditsun sahih. Ini hadis Amir ibn Rabi'ah menceritakan apa? Beliau melihat Rasul sholat di atas kendaraan, sholat sunnah menghadap ke segala arah. Difahami? Jelas? Akhrajahu Abdul Razzaq wa Ahmad. Jelas? Nyambung? Ya. Jadi ada hadis menyebutkan menghadap ke arah kiblat, ada hadis menyebutkan Rasul sholat sunnah di atas kendaraan, kiblatnya kemana-mana. Wan Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha bil lail fi safar. Subha di sini maksudnya sunnah, ya. Salat sunnah ya, di malam hari ketika safar ala dhahri rahilati, di atas kendaraan haitsu tawajjahat, kemanapun arahnya.
Muttafaqun alaih wal lafdzu li muslimin. Lafaz milik Muslim. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli at-tatawwu' wa huwa raqibun fi ghairil qiblah. Jelas ya ikhwan? Dari Jabir dia menceritakan Rasul salat sunnah di atas kendaraan tidak menghadap ke arah kiblat. Akhrajahul Bukhari. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat bihi. Akhrajahu Muslim. Jelas ya ikhwan? Ya. Dari Ibnu Umar, Rasul salat di atas kendaraan kemanapun ngarah kendaraan tadi. Fiqhu ahaditsil bab. Fihi dalilun ala syar'iyyati salatin nafilah ala rahilah haitsu tawajjahat. Ini ada dalil tentang disyariatkan salat sunnah di atas kendaraan. Boleh saja, ya. Dengan ketentuan tidak membahayakan. Kalau nyetir mobil jangan. Nyetir motor jangan, ya. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala wal amal ala hadza inda ahli al-ilmi la na'lam bainahum ikhtilafan la yarawna ba'san ay yusalli ar-rajul ala rahilatihi tatawwu'an haitsu kana wajhuhu ila al-qibla aw ghairiha. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan inilah yang diamalkan oleh kalangan para ulama. Tidak ada kami mendapati adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Mereka para ulama mengatakan tidak masalah seseorang itu sholat di atas kendaraan, melaksanakan sholat sunnah kemanapun dia menghadap, nah, itu diperbolehkan. Baik menghadap ke arah kiblat ataupun ila ghairiha, ataupun bukan ke arah kiblat. Wa fiha aidan dalilun ala annahu la yushtaratu istiqbalul qiblah inda takbiratil ihram. Dan juga pada hadis ini terdapat faedah tidak dipersyaratkan menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram pada salat apa? Salat sunnah di atas kendaraan. Difahami? Jelas Jubin? Salat sunnah di atas kendaraan tidak mesti menghadap ke arah kiblat ketika takbir tadi. La yushtarat. Bukan berarti tidak boleh, difahami ya? Ya, bukan berarti tidak disunahkan. La yushtarat. Lihat bahasanya tadi. La yushtarat. Beda kan? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah ala rahilatihi haitsu kana wajhuhu wa qala wa fihi nazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ibnu Umar menceritakan Rasul salat di atas kendaraan dari Mekah ke Madinah di atas kendaraan kemanapun arah kendaraan tadi turun ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala al-qibla fa kabbara thumma shalla haitsu wajhahu rikabuhu. Hadza haditsun hasan akhrajahu Ahmad wa Abu Daud. Jelas ya hadis Anas, Rasul safar ketika beliau ingin salat sunnah, beliau menghadap ke arah kiblat, beliau takbir. Kemudian salat kemanapun arahnya. Nyambung, jelas Yofid. Makanya tadi bahasanya Syekh Abu Malik Ar-Rayashi bahasanya apa? La yushtarat. Difahami? Nyambung? Bukan berarti tidak boleh. Ya. La yushtarat itu tidak wajib. Ya. Kira-kira dari mana sisi diambil tidak wajib? Karena diambil dari fi'ilnya Rasul. Al-asl fil fi'il tadi apa? Sunnah. Fiqhul hadis fihi dalilun ala syari'ati istiqbalil qiblah inda takbiratul ihram fi salatin nafilah ar-rahilah. Nah, lihat beliau mengatakan apa? Disyariatkan menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram pada salat nafilah. Namun bukanlah sesuatu yang dipersyaratkan. Beda, disyariatkan. Ketika disyariatkan tuh enggak menunjukkan itu wajib, bisa jadi sunnah, tapi tidak dipersyaratkan. Difahami? Kemudian, Wan Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-masyriq wa yumi ima'an as-sujud akhfat min ar-ruku'. Dari Abu Zubair. Abu Zubair siapa namanya Wandi? Abu Zubair. Siapa namanya? Pak Roni. Siapin tahu? Lagi Abdurrahman. Abu Zubair udah lewat. Baru 2 hari, 3 hari. Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus Abu Zubair Al-Makki.
Ya. Ya apa tidak? Abu Zubair Al-Makki. Nah, beliau ini mudallis ya, ikhwan. Mudallis. Sekarang kita murojaah. Ya. Ya enggak pernah. Nah. Di sini pada riwayat Jabir disebutkan, kata Jabir, Rasul mengutus aku dalam suatu hajat. Aku datang kembali, ketika itu Rasul sedang sholat, ngadap ke arah timur. Beliau mengisyaratkan dengan kepala. Beliau jadikan sujud itu lebih ringan dari ruku. Hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Ini hadits sahih dengan syarat Muslim. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Disebutkan di ta'liq bawah, hadis ini al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa qad sarraha Abu Zuhair bit tahdits inda al-Imam Ahmad min tariqi Ibnu Jurayj anhu bihi. Nah, Abu Zubair dengan tegas menyebutkan adanya tahdits. Adanya tahdits pada riwayat Imam Ahmad dari jalan Ibnu Jurayj anhu bihi. Nah, sekarang permasalahannya, ya, udah pernah kita lewati, ya, kemarin, ya, riwayatnya Abu Zubair Al-Makki ini tadi, ya. Bagaimana kesimpulannya Pak Roni? Ya, riwayatnya Abu Zubair Al-Makki. Nah, satu-satu aja kesimpulannya gimana? Sama-samar. Wandi. Abu Zubair yang pertama, dia kan mudallis. Kalau ada sarah bit tahdits, kelar masalah. Ya. Nah, kalau tidak sarah bit tahdits, apabila dalam Sahih Muslim, kelar masalah. Ya enggak? Anak-anak Abu Zubair dalam Sahih Muslim makbul, jelas. Kalau di luar Sahih Muslim ada juga kondisi makbul. Apabila meriwayatkan dari dia, selain Ikrimah. Wandi. Dia riwayat Abu Zubair. Apabila yang meriwayatkan dari Abu Zubair ada beberapa orang, siapa? Maka riwayatnya makbul. Siapa? Tuh, Wandi. Nah, coba dibuka bukunya. Makanya kalau antum ngeprint tadi lebih enak bukanya. Susah mukanya, muter, buka lagi PDF yang lain itu, tertutup PDF-nya, kan? Buka, enggak masalah dibuka. Makanya namanya kayak kita murojaah. Enggak mesti harus buku ditutup. Antum punya buku dibuka sendiri. Untuk melatih. Di pembahasan As-Sahihul Asanid, apa kesimpulannya?
Wandi. Apabila yang meriwayatkan dari dia adalah Laits Ibnu Sa'ad dan Zuhair bin Zuhair bin Muawiyah Abu Haythamah. Itu juga. Ya. Jelas ya, Ikhwan? Itu kan disebutkan di ta'liq. Ya. Yang di ta'liq itu kan antum lihat Laits Ibnu Sa'ad Abi Zubair an Jabir. Nah, di situ disebutkan kesimpulannya Abu Zubair. Kalau antum lihat di ta'liq itu, apabila yang meriwayatkan dari Abu Zubair tadi, Laits dan Zuhair, riwayatuhu an Abi Zubair maqbulah. Sawa'un sarraha Abu Zubair bitahdits am lam yusarrih. Ya betul tidak? Wa hadza yakadu ayakuna mahal ittifaq. Ini hampir dikatakan mahal ittifaq. Jelas? Abu Zubair Muhammad bin Muslim Ibnu Tadrus qala Ibnu Al-Qattan ar-rajul saduqun illa annahu yudallis wa la yanbaghi ay yatawaqqaf min hadithi syai'un dzakara fihi sama'ahu aw kana min riwayat Laits anhu wa in kana mu'annan. Enggak perlu tawakuf kalau disebutkan adanya sama, berarti makbul. Atau apabila yang meriwayatkan darinya adalah Laits Ibnu Sa'ad meskipun an. Difahami? Meskipun mu'an. Kata Syekh Al-Razi, au kana fi Muslim, atau riwayatnya dalam Muslim. Difahami? Meskipun enggak yusarri bis sama. Kalau dalam Sahih Muslim. Jelas? Nah, nyambung. Kesimpulannya tadi, para nih, ingat ya. Kalau sarah bi tahdits jelas. Kalau dalam Sahih Muslim jelas. Kalau meriwayatkan dari Abu Zubair, Laits Ibnu Sa'ad, walaupun la yusarrih bi tahdits, maka riwayat Laits Ibnu Sa'ad dari Abu Zubair itu makbul. Kemudian Wan Abdullah ibn Dinar qala kana Abdullah ibn Umar yusalli fi safar ala rahilati aynama tawajjahat yumi wa dzakara Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu fiqhul hadits fikih hadits fihi dalilun ala syar'iyyatil ima' fi ruku'i was sujud wa anna sujud akhfadu min ar-ruku' wa bihadza qala al-jumhur. Ini hadis disyariatkannya ima ketika ruku dan sujud. Ketika sujud itu lebih rendah dibandingkan ruku. Itu pendapat jumhur. Wa rawa ashhab an Malik rahimahullah taala anna alladhi yusalli 'ala dabba la yasjud bal yumi. Salat di atas kendaraan enggak sujud tapi isyarat dengan kepala. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah taala fi ta'liq ala hadits Ibnu Umar al hadits yadullu ala al-ima mutlaqan fi ruku' was sujud ma'an. Wal fuqaha qalu yakunul ima' fi sujud akhfat min ar-ruku' liyakunal badal ala wifqil asli wa laisa fi lafdzil hadits ma yuthbitu wa la yanfi. Kata Ibnu Daqiq al-Aid ketika komentari hadis Abdullah bin Umar, ini hadis menunjukkan adanya ima. Ya, ima itu dengan kepala. Yumi imaan, karena disebutkan dalam hadis yang lain yumi imaan bi ra'sihi. Dia jadikan apa? Ruku' itu tundukkan, sujud lebih akhfat, lebih nunduk lagi. Nah, ima' fi sujud akhfat minar ruku'. Kenapa? Dikarenakan badal. Badal apa maksudnya itu? Badal dari sujud tadi. Walaupun dalam lafaz hadis tidak disebutkan ya. Mayuthbitu wala yanfi. Ya. Karena kan dalam hadis kan ada, cuma disebutkan hadis Abdullah bin Umar cuma menyebutkan apa? Yusalli fis safar yumi ya.
mengisyaratkan saja. Namun para ulama mengatakan apa? Itu lebih rendah ketika sujud dibandingkan rukuk. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala illa annahu waqa'a min fi hadits Jabir inda Tirmidzi kama taqaddam. Namun kata al-Hafidz Ibnu Hajar ada dalam hadis Jabir pada riwayat Tirmidzi. Hadis Jabir yang di atas. Ya enggak? Yumi imaan was sujud akhfat min ruku'. Jelas? Ya. Nah, ini ada faedah. Apa faedahnya? Ya, kan enggak juga disalahkan Ibnu Daqiq Al-Id. Ibnu Daqiq Al-Id kan komentari hadis Abdullah bin Umar. Difahami? Ya enggak ya, Bin? Kan Ibnu Daqiq Al-Id komentari hadis Abdullah bin Umar. Makanya Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan walaisa fil lafdzil hadis ma yuthbitu wa la yanfi. Benar tak? Ya benar. Jangan antum salahkan Ibnu Daqiq Al-Id. Dia kan komentari hadis Abdullah bin Umar. Ya. Walaupun kenyataannya dalam hadis Jabir ada disebutkan yang di atas Ibnu Umar yang tadi hadis Abu Zubair disebutkan apa? As-sujud akhfat minar ruku'. Wa Amir ibn Rabi'ah qala ra'aitu an-nabiyya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahila yusabbihu yumi ima'an bi ra'si qibala ayyi wajhin tawajjaha lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna' dzalika fi salatil maktubah. Dan Rasul tidak melakukannya pada salat wajib. Akhrajahu al-Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala rahila qibala ayyi wajhin tawajjahu wa yutir 'alaiha wa yara annahu la yusalli 'alaiha al-maktuba. Akhrajahu Muslim wal Bukhari ta'liqan wal lafdhu lahu. Rasul salat di atas kendaraan kemanapun beliau menghadap arah kendaraannya, beliau witir ya. Namun beliau tidak salat wajib di atas kendaraan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilati nahwa al-masyriq fa idza arada yusalli al-maktubah nazala fastaqbala al-qiblah. Beliau kalau ingin salat wajib, beliau turun menghadap ke arah kiblat. Fiqhul hadis. Fikih hadis ini fi dalilun ala adami syar'iyyati salatil fardhu ala rahila min ghairi udhr. Dalil tidak disyariatkannya salat wajib di atas kendaraan karena butuh berdiri, butuh tegak. Ya. Qala al-Imam Al-Bukhari bab yanzilu lil maktubah. Turun kalau nak salat wajib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar ay li ajliha. Qala Ibnu Battal ajma'al ulama ala ishtirati dzalik wa annahu la yajuzu li ahadin ay yusalli al-fardhu 'ala ad-dabah min ghairi udhrin hasya ma dzukira fi salati syiddatil khauf. Jelas? Enggak boleh ya ikhwan salat di atas kendaraan kecuali memang uzur. Ya. Uzur, enggak mungkin bisa turun. Jadi duduk di bis. Nah, kalau di pesawat dia duduk di kursi. Namun pada sebagian pesawat seperti Saudi Airlines itu ada tempat sholat kecil, nggak terlalu besar. Kalau cukup dua baris bisa. Ya. Enggak juga dua baris sebenarnya. Dua baris itu maksudnya itu imam dengan jamaah sebaris. Bukan dua baris itu jamaahnya dua saf. Saudi Airlines bisa. Terus arahnya gimana? Nah, simple. Kalau dia lagi berangkat ke Saudi, ngarah ke depan pesawat. Nanti kalau dia pulang ke Indonesia, belakang pesawat. Nah, itu tadi. Qala al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala akhadha bihadha Atha wa Tawus wal Hasan wa ghairuhum qalu yusalli fi shiddatil khawf rak'atan yumi ima'an wa kana Ishaq yaqul tujzi'uka indal musayyafa rak'atun wahidah. Musayyafah itu dari saif, apa namanya? Ting 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 ting. Nah, pedang ya. Cukup ya. Sah ya. Satu rakaat saja. Kalau sedang perang berkecamuk betul-betul. Ya. Tumi ima'an fa illam taqdir fasajadatun fa illam fatakbiratun li'annaha zikrullah. Ya.
Wa Nafi' anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza su'ila an salatil khauf qala fa in kana khaufun sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil al-qiblah aw ghairu mustaqbiliha. Qala Malik qala Nafi' la ura artinya la azunnu Abdullah ibn Umar haddatsahu ila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Malik wal Bukhari wa akhrajahu Muslim min tariq Nafi' silsilah Dhahabiyah. Apa? Malik, Nafi', Abdullah bin Umar. Min tariq Nafi', ya. Berarti yang itu hadis yang An-Nafi' an Abdullah bin Umar kana idza su'ila an salatil khauf disebut apa? Silsilah Dhahabiyah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, fa idza kana khaufun aktsar min dzalika fasalli raqiban aw qa'iman yumi imaan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ikhtalatu fa inna ma huwa at-takbir wal isyarah ila ra's. Kalau sudah bercampur musuh, ya, cukup dengan takbir. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum fil hadar arba'an wa fis safar rak'atain wa fil khauf rak'ah. Ketika perang 1 rakaat. Hadza haditsun sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat kiblat. Ini Rasul ngomong di mana? Madinah ya. Bukan di Indonesia. Difahami? Salah nanti antum kalau difahami di Indonesia. Rasul ngomong di mana? Di Madinah. Ya. Jadi antara timur dan barat itu kiblat. Ya, kita kalau antara timur dan barat itu ke sana nanti atau ke sana. Ya enggak? Salah antum kiblatnya. Nanti terfahami di sini antum kiblatnya bikin masjid arahnya ke sana. Salah. Akhrajahu Tirmidzi rahimahullah taala wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Nah, ini belum kita belajar istilahnya. Istilah hadza haditsun hasanun sahih belum kita pelajari. Nah, di sini disebutkan wa fi sanadihi Najih ibnu Abdurrahman As-Sindi wa huwa dhaifun jiddan. Nah, di sini ada Najih ibnu Abdurrahman As-Sindi dhaifun jiddan. Hadis ini riwayat Tirmidzi ya. Qultu kata Syekh Abu Malik, qultu fi sanadi Al-Hasan ibnu Bakar ibnu Abdurrahman Al-Marwazi rawa anhu jam'un wa qala Maslamatu ibnu Qasim majhul. Qultu huwa majhulul hal yu'tabaru bihi fal hadits hasanun bi syawahidihi. Lihat di sini ya. Hadis ini kalau untuk perhatikan hadis Abu Hurairah, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat. Akhrajahu Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan apa? Haditsun hasanun sahih. Kemudian ini hadis disebutkan di ta'liq itu yang riwayat Tirmidzi. Dalam sanadnya ada Najih ibnu Abdurrahman As-Sindi. Dhaifun jiddan. Ya. Kemudian juga disebutkan Tirmidzi juga mengeluarkan dalam riwayat yang lain. Pada sanadnya ada Al-Hasan ibnu Bakar ibnu Abdurrahman Al-Marwazi. Antum lihat di ta'liq itu loh. Tirmidzi mengeluarkan di kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 nomor 344 dan dikeluarkan juga di nomor 342 343 dengan jalan yang berbeda. Difahami? Ada jalan yang dengan sanadnya Najih bin Abdurrahman Sindi. Ada sanad dengan jalan Al-Hasan ibnu Bakar ibnu Abdurrahman Al-Marwazi. Rawa anhu jam'un. Lihat, rawa anhu jam'un. Berarti banyak yang meriwayatkannya. Qala Maslama ibnu Qasim majhul.
Ya. Jadi Al Hasan ibnu Bakar itu dikatakan majhul oleh siapa? Maslamah bin Qasim. Tapi lihat di sini, rawa anhu jam'un. Nah, dalam ilmu jarh wa ta'dil itu ada orang majhul, ya. Kalau meriwayatkannya jam'un, kata para ulama, rawa anhu jam'un, itu irtafa'al jahalah. Jahalanya itu bisa terangkat. Ya, bisa terangkat. Dia katakan majhul itu kan kalau rawa anhu apa ya? Rawa anhu isnan ghairu mu'tabar. Ya benar. Lam yu'raf jarhan wala lam yu'raf anhu jarhun wala ta'dil. Itu kan majhul. Nah, namun banyak. Memang bukan yang mu'tabar, tapi banyak. Itu kan ada nilai lebih dia. Difahami? Ada perawi, dia punya murid 3 orang. Tapi mu'tabar itu 3 orang tadi ternyata apa? Syu'bah, Ibnu Ma'in misalkan ya. Itu kan orang-orang hebat. Nah, dia punya banyak murid, tapi bukan orang yang mu'tabar. Nah, itu bisa membuat dia terangkat. Difahami? Qultu huwa majhulul hal yu'tabaru bihi fal hadits hasanun bi syawahidihi. Nah, disebutkan di sini an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah akhrajahu Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi fil Kubra min tariqain. Nah, itu jalan-jalannya. Qala Abu Abdillah Al-Hakim rahimahullahu taala hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhain wa qad awqafahu jama'atun ala Ibnu Umar. Sebagian para ulama ada yang menyatakan itu mauquf pada Ibnu Umar. Wa qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala wa sahha Abu Hatim Ar-Razi mauqufan ala Abdullah. Abu Hatim mengatakan itu mauquf. Jelas? Nyambung ya, Fit? Jadi ini hadis. Jadi gini, kalau gambaran antum tergambar syawahidnya tadi ya, Fit. Jadi gini, ada hadis dari Abu Hurairah. Ma bainal masyriqi wal maghrib, sanadnya dhaif. Jelas ya? Sanadnya dhaif. Dari Abu Hurairah. Dhaif. Namun ada penguat lagi. Ya enggak? Sehingga Syekh mengatakan apa? Hasanun bi syawahidihi. Jelas? Nah, kira-kira apa saja yang bisa dikatakan ternyata ada juga riwayat dari Abdullah bin Umar. 2 jalan namun mauquf. Yang rajih mauquf. Qala Abu Bakar Al-Baihaqi tafarrada bil awwal Ibnu Budbir wa tafarrada bil tsani Yaqub ibnu Yusuf Al-Khallal wal masyhur riwayatul jamaah Hamad ibnu Salama wa Zaidah ibnu Qudamah wa Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan wa ghairuhum an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar an Umar min qawlihi. Jadi mauquf pada Umar. Difahami? Wa qala Tirmidzi rahimahullah taala wa qad ruwiya an ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah minhum Umar ibn Khattab wa Ali ibn Abi Thalib wa Ibnu Abbas. Wa qala Tirmidzi rahimahullah wa qala Ibnu Umar idza ja'altal maghrib an yaminika wal masyriq an yasarika fama bainahuma qiblatun idza istaqbaltal qiblah. Kata Ibnu Umar, kalau engkau jadikan barat di kanan, timur di kiri, itu adalah kiblat. Di mana ini? Di Madinah. Difahami? Jadikan barat di sebelah kanan, timur di sebelah kiri. Misalkan kota Madinah, ini anggaplah Madinah. Madinah, berarti di situ timur ya, sini barat. Nah, jadikan apa? Barat sebelah kanan. Berarti ngadapnya ke situ, timur sebelah kiri. Itu kiblat. Iya enggak? Itu kalau di kota Madinah. Kesimpulan dari sini, ma bainal masyriqi wal maghrib ada 2 riwayat. Riwayat Abu Hurairah, riwayat Abdullah bin Umar. Riwayat Abu Hurairah hasanun bi syawahidihi. Ya. Hasan bi syawahidihi.
Yang riwayat Abdullah bin Umar mauquf dirojikan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Ya, juga ada isyarat dari Al-Hafidz Abu Abdillah Al-Hakim, beliau mengatakan apa? Waqad auqafahu jama'atun ala Ibni Umar. Dimauqufkan pada Abdullah bin Umar. Az-Zahabi mengatakan apa? Mauquf pada Abdullah bin Umar. Nah, namun bukan pada Abdullah bin Umar saja. Ternyata juga ada riwayat dari Umar bin Khattab. Juga ada dari Ali bin Abi Thalib. Dari Abdullah bin Abbas. Difahami? Nah, itu tadi. Fiqhul hadis, fikih hadis. Qala al-Iraqi, laisa hadza aman, innama huwa binisbah ila ahli al-Madinah wa ma wafaqa qiblataha. Ini tidak umum, tapi ini berlaku untuk penduduk kota Madinah. Wa qala al-Baihaqi rahimahullah taala al-muradu bihi wallahu alam ahlul Madinah wa man kanat qiblatuhu ala samti ahli al-Madinah mimma bainal masyriqi wal maghrib yatlubu qiblatahum thumma yatlubu ainaha. Jelas? Al-Baihaqi mengatakan ini adalah ahlul Madinah, ya. Dan orang-orang yang kiblatnya sama seperti ahlul Madinah, antara timur dan barat. Dia mencari kiblat mereka. Mencari kiblat siapa? Penduduk Madinah. Kemudian dia mencari titiknya di mana? Ainnya, ainul kiblah. Difahami? Di situ disebutkan wa naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala dzalik. Wa qala Abu Isa at-Tirmidzi qala Ibnu Mubarak wa ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Hadza li ahli al-masyriq. Wa ikhtarahu Abdullah ibn Mubarak at-tayassur li ahli Marwah. Ini untuk orang masyriq timuran. Abdullah ibn Mubarak mengatakan agak tayasur, agak ke kanan untuk ahli Marwah. Ke kiri, agak tayasur, ngambil kiri untuk penduduk Marwah. Wan Jabir ibn Abdullah. Nah, itu beda lagi ya ikhwan. Ya, beda lagi pembahasan ini tadi. Ya. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, itu tadi ada beberapa faedah ya, yang bisa kita ambil. Naktafi bihadzal qadar.